Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Asanso ehia wo Attention TV so mo achi anase mo ha eba Attention TV live na osonfo akuadwa na sabre magye madwa kama so no te se wo se ne manu abre na tumi se ne masema no pa ebehia papa no na Abrabo Asetena pa na sabre wani gusu a o hwe na te se dwumaku asumase a ene dwumadie wo so benya biahwe anase mimu ayedu a meti a obenya biahwe ye Obatampa Travel and Tour Express Consultancy for omoboa enkrofo ekwa akwantu nkro bi te se Canada, Mexico, America, Australia. Baby a opesa uko bia nkwa obetra premu de mesrew. Nya hoto so Obatampa Travel and Tour Express Consultancy for na oni omu ending sawo so enkra krodue mu apaso o hwe omo akira kwan ewo bubu ahye omo line no egu screen ne sa na mono ne so line so ewo ho so wa mono no pese obetisa wo mado so pu nyina de ko eye abrochi be kan ho a eye ahoto so pa mesrew fro Obatampa line no na oni omo ending komo sa na make as a Queen University Foundation so eso ya said medi ye de bro mu hwe nyankan yisi amobro wa yesi nyame so papa pa ni obi a odidi emasebi obi a oni bidi afi we mu November Queen University Foundation ba ko hwe ne ma president for yisia for nyankan for ekunafo a wo mu kuna waja Mr. Fantuma bebo Queen University Foundation no o hwe Queen University Foundation na onu na din sa wo so a Mr. friend 0548302985 0548302985 na oni omo ending sa wo so pa na minimum pound for your trans Abrabo Asetena pa na sabre we negusu a o hwe na sana meda ma pound for de mitwa me ho abasisi a. Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Sise oje bretwe kwiantwa matamu kutuna ye nua be ma bia musa Abrabo Asetena pa de ye trasisi a na wo se ye difa ba bia na ye liwura Kristo sumu Asetena pa ya se ne be ya Kristo fo ye benya ane be bi ho ntiase ye nua be ma bia ono o se wa twia tight o twia tight do so put se o e businessman ane such se ne tight de I will twia tight wa so wa tu so bo no modern pa na ne maami efri mu a je se actually no carbon and sanwa omo de sika fia we be sika 1.5 mamenka sika 1.5 ne carbon and santi o dadwe ne ho wonti asinti na wo se odi bedwa ne beto eye ekuentwu a na ye trans ne ebobo na ye bebobo ho so na wo se minya asofo akukuda mpa na ye de Kristofo etu bebie wo se ye nso ye hu e de ye bobre e de tu ye nua be me o right and na se onye ra na wo se ye trans nti ye papa ye papa ba ko pe Emmanuel Owusu papa akwa aba papa de wo mpetati wo Emmanuel ye papa Emmanuel Owusu na eno na e de yie pa papa akwa aba na ho efe mama hwe oye kama pa
And I sans here papa back up one and only just Opie Hana was an over your papa 99 papa. Aquaba. Major software. Papa wife. That's it. Who said didn't even I said the beauty be brand new to now Major Jehosan. What a memo check. Oh, and then we tell pass around me check near more do need an onion and a new penny on news of papa me outside more do that. I hope I'll call you. But you saw him. Humanity send a mere room. Maybe I phone. You think we could do dear. You go a bay prayer for. Maybe I will bomb pie come. Used to tears. Then I say, Papa, you better go straight to our topic. Your family, your tight to young. Papa, make all your 19. Papa, say a cassette tight. What is tight? And a bicano or pependu, a bicano to sudu, get the babble of fumus or say tight. Papa, what is tight or what is opependu or what is into to sudu? Sa word, you know. Say, my main jump platform can see we soon. I mean, for in Chiakesi, a comma, a nasa to him. Namichia, I shall for the tea for you. Tight, you know. Let me say, Bible, Edward, I see. Actually, say, Saka. Nyakopon abom ban na nyame amo eduma papa bi ya wo eduma papa ya okay se bia busumso na oji akitu ya na se oji obe ya se oji tight no ya no fa nyakopon de eden okay emre no na sana bible e kire no enye se odi ko ma nyakopon wo soro odi banya me fie e was asase so e was asase we aso ko nyakopon anam sini eni sofo na ogina ministry na no a o kire kwan a o to nipa fo se na be ya nipa betwi no fi bone ho eti sofo na no so o bompa e tawachi saka wadwuma etumpon na adwuma enkoso no busu we na se uji ebia 1000 Ghana. Papa tight in church, when I was yeah, ubechim. Okay. If you are upa, ubetima chemu 3. Upa, ubetima chemu 5. Okay. E depending sika na uji. Ebano. Ahwandina ejina so. It is a uchemu a na udi baako. E da beda nyame ase. Papa nti se nipa nikita 10,000 kura ono ne personal no one be chim. Yeah, one be chim. Mean chim by 4 say chemu 10. And I say enye ehye. Enye ehye se obegina ne pa kon so say ebia obi wo pa obetu di ni nyina aba. Obi wo pa. Komi ni mo bia ono fi say the first time I wanye adwuma no o say pay ni nyina o de ko too tight. They say 200 billion kra na o de ni nyina be ba so fee. Say the nyame ayama mani aso se wanye adwuma pa ye den. Eye o de ni nyina beto. Obi super obetuma chemu. Okay. Na ode bi aba. Ena beda nyame ase. Na so de beda nyame ase wi a sa sika na ye ba no. Ye di buwa nyame adwuma. Ebe bibi se wo nyame fi a etimi de ye den. E de siesie. Okay. Na edu ba bi a hasi e di ehye aka ho e de two members ne so ba ne ko se fa ehye e tom so ye ka ehye a obu wa bi atwikasa na o cheda ntia se ase the force bi e two members ne say esa de hu so aka yes fear panic yeah e de account say ti tina say o yi tight ba enye sa e na etie enye sa etie ne kire say wu sofo na ogina honom no ipabo sen do se na obo ta ade na echi wa kwala no echi for adwuma ope ipabo sen na obo ma no sana ye brother yi ekin obi wo timi yisika ai modru every best month obi wo week obi need a week obi need a monthly obi wa otimi 1000 o da betu 2000
20 million, 10 million, 50 million nyina ma fotimi ediba. Ba yɛn bisa sɛ sɛ nipa no ho keka a wɔde offer ne ba no. Sa na asam to no a asɔre so de ɔmo ho keka support na na. Asɔre ɛyɛ asɔre na yɛte no ɛyɛ ekuo mi sɛ nipa no afa no akɔda awiasefo kuo mu. Yeah. But the no ba Kristo mu. It is a Kristo kuo na obewure mu no. Insantia we nyina enye pe. Okay. Obi wonu mokwa na oni adwuma ye. What you say? Welfare otimi ntua. Dues card go otimi ntua. But enu nkyere say sa nipa onye asole ba. Okay. Thank you. But ya yenu twetwan bi to the level be say one chane welfare na asem tu na yemmoa no. Ye ko fa the welfare card mra. Esumi ken ono so wa ma asole enyema. Owo mu na se wo kan ono e de ka ho. Ye nipa tre na o kaka wa ye ofo ye hwe nipa do aba asole ne e ka ho se na aba e ba e o ti me gas ma me wo ye ohia ni ntinu on ka ho ana o tua wo fenti on ka ho. Bible say oba kranfo no ne sika na ye 1 cedi no Yakopo eni soe e ma nyame hyira no. Ba ye aso for you the kind of mentality behavior bu ye mu say ne wo yi 10 million no ne pipe sonko. Ne wo yi quench no on the pipe body enu kwese oni bi. Etra because authority and asori no eyeku. Ye fa sika e ko ma Yakopo wonsoro. Ye wa asori no. Yeah, na sika na eba nyina sekese ho kire a sika di boaboa ye ho. Ba obi beti me tight akase ye boafo ne afa ne chairman. No we say sika for sure. Afole bo bebre ewo asodem eye bone. Afole bone bi wo eye bone. Bebre eye bone. Okay. O nyame ni. Nyame mpesa. Sa afole bone. Sa. Yeah. Nyame chi sa de no. Ba enam say ye pesika nti no. Ya first advantage bi. Yeah. And I di bunipe kom e wa so dem. Eye hifo. Eye yan so for na. Okay. What does here? It di bunipe kom e wa so dem. Na sa nipa na o buni kom no. Ono so yam moafi ba bi a efi asole chen a. Asole timi moa no. Obu wo na djuma sei. Opebusua. Oh, ministry no. 1,000 Ghana. Yeah, man. Na so pesande eda. Eti table nechi. Pe bosan dia. Yeah, no. Backyard. Secret. But from a man, e pe bosan ye fa man no. Na ebi say pesande eda no, sika sell otimi yi for offering. Se asori kwes man baby kwa say, onko jirema bibia, enye ni boto sika o. Asori na sika ye bofole e de jane kwan se ko jirema asafo no. Sa Na oni mana se eda ko baby a ti se eye ba na ko jirema asori na ye bo afore ye bo bofole e a de be lo le fe nyina wo mu inso be nyina wo mu. Wow. Ye po asori so a omo no mo mot ye tomom na ka wan sika ye tomot mo ye tomot mi pa ma omo asori sika na so from member onko no no ko to anwa mopo mo 1 cup aya anwa mo kwa manema ano no kasa po onibi na so wa be bom package wa de say e wa de mi ko ye madom na wa ko free e be no abonti akodi it is obi be tight so odwen nia bible kan odwen nyame asem ho o so di ni kure merade na sa ne pa ne di ni kure no na sa ne pa ko su kwa ho kire mo na asoro so anhwe ne tight ne sika yi na ye twini from say edu ba bia edin na me ko pa ho kakra amra papa say papa cheche what is the meaning of that papa? Why do we pay tithe? E dey nti na twa say o Kristo na ogidi ni etua tithe. Yeah. I'm your dad say.
ya besa chia afo so papa sira chia anopa we papa sira wife and wife oh my sisi that is so chia o kese pa I hope say wo hwede yo mami tight ye wasem na ye beka no ene anopa we tight ye I was say tight twase ye twia twase ye twia tight na enye ade ese di book etoso tight ni ye twia no yemfa yenyese social welfare card and as ya record da oh okay tight dey yen record tight is different from affordable enti say yemfa say nwa be ma say me o kan say o yi tight na asemato no ye ko ba for dia ma no na yakoma no ene ye Christopher Suman o yi mpempe mokura skad be ma wo no enso enye suba bia enkeni wo first keni wo second basa papa tight different uji tight na so wasem ba ne ye boa hyehyeye bi wo a maye wo dodo na ansolim obi wo wasem ba mu gina tight so na edehwe but tight de enkeni wo se record tight bi ato ba bia wo pe na wo di aba de mi ko ya mi nya ya de dom me no eno na meso mi di bi ba yakopon fie na tight na sakrai eyefo na wo se mo di tight wana wo kwan so di tight ono odi seska no wana wo kwan papa ya mo di sa tight no de skribi yi wo asase so bia ni wa ko esoro ese okay we dey ko me de ba ko be fa ya papa na so asika bia ni we be na so dam ye bodi se yakopon esika de de ba eso ko di panchai okay nipa ba bia sa baso nyame fie dia edipa cha na ba ada say kosofo ho ana say mtoto ye bia moye kiska we ba say de dibe na dade but tata kala kra ye fanya meduma e so dem ken fanye nyanya meduma wa so dem chechiri papa tight ankasa a friend to so nudu okay you dey yama ba don kasa kra okay yako Deuteronomy 26 Deuteronomy 26 6 verse 12 ye hwade enti se obi ka se okay we tight enti no ma ya mama for the team go for and enyere kwan so 26 verse 12 so enti tight de ye wo wadwuma wo ye ene wo pese odi nokore edima onyankopon enye so for na de nokore ma no enti so for ni tumi so se ode o se to se ye record o tight tua efe me makwa badwuma ena minim dia afinimu ebia ebam ena me pese bi di nokore mi nya mi anim ena machem edu mayi baako me de ba nyagopon se tight nyemfa mahefo na nhefo na wo so mu di tight no tight ni yi se commission house maso dem na mission house no obi yo ene ye me kenka we me de kobrofo no me wie so a na se kwa mo mesa de abatwi o say when you have finished setting aside a tenth of all your products in the third year the year of the tithe you shall give it to the Levite okay trust we the fatherless land the widows so that they may eat in your town and be certified but you want papa Eradi asemuni it does afa won nipa wo se odi tight scan in sankrofo no enti na record say we di tight aba ndi atwetop so dem because odi koma nipa bi ya bomudin so for no hwe asoro no oda ano na oye odi ma pa ebonde mawo na bibia wo hwe se ebekọ yie ono eni akurafo eni abusia omo ni seska ne amodia na wo record to so dem ai dai anti ze atadu kunya we jack esi ni gatum we kura so for kura ewie be ka se omo ewie akurafo eja akurafo na so for kura omo ti cause what started now ji no akurafo ni ewisia na wo so dem so wani bi na seska ne faifa okay ana we wie so so dem moto so say yen record na bi asamba yakofa hwem aditi we enuma bia ni ho
na me nim me ye badwuma e na me pese me ne yakopon nante na wo hyira dwuma so ye den e de ma me enti se me yini kapro sempuo wo de wo hwe wo di ade se wo se afina so na me di tat na ba me de ma akurafo awisia ni nya wo mo ase ofata nti wo kodo ayede enti tight de awisia de ene akurafo de ase na lewifo a eda asafona no ehwe se bibia be kode e be koso lewifo no ne ene omna ya asofo no amo ne lewifo se omo so hyem bi omo so hyem that is omo so Africa esa omo di edum di koso ye che de ba asemi na ba yini ye che is asase no lewifo de ya gomo bi nti na mo ehwe mna se lewifo de mo asase se de be omo nya raja tena maso dam maso fi na omo ye adwuma na mame enti mo ko adwuma na monfa lewifo eto dun family lewifo members ni nkoye adwuma na monfa lewifo ya asofo de no na yesa ni nyanka ni esa be tati se omonka asofo ne ho enye sofo nkwa da bi sofo nkwa di sesika we krapo a o ya bo odwa dada you are cursed da if you say awisi an bi na okrafo no so an bi sesika ne ba ye fra okrafo wo so dem wo eche monye modie awisi wana ne wame anana ne papa wo agya no koso obi yewuja obi a wo se hwe sankola muso mu die ni but ene so for be etua disata ne ba eche ene ma okranfo okroni bi ene bi enti se we okran ka hunya se mo yi wo mu okranfo firi mu dia se ka hunya ko se tata ko betua koso mu kwa ma ji da hyemo eso ye ka se awisi a okranfo eni na omu men Zamu dia na fo mo pa botu badu yakopɔ anim na mo mo yɛhyira mo na mo ede ba no yɛhyira ni bia ma wom na mo nko mo dia nti tata mo twende obi dia na sɛ sɛ tata to twi mba firi mu mba koso otua but bebe ɛsɛ ɛkɔ no ankɔ a yɛhyira nso mba okay yɛnhwɛ ade akara tight ɛyɛ wakasa o personal yɛhwɛ Jacob ya ade bi ɔso otu kwan Genesis man shawana ene de tie for yewura Bible no man kasa Jacob Bible no kasa Genesis 28 verse 20 okay 28 verse 20 so for new kwan say okase and say then Jacob made a vow saying if God will be with me and will watch over me on this journey, I am taking and I will give. Or say, I am taking and will give me food to eat and clothes to wear. So that I return safely to my father's house. Then the Lord will be my God. Then, and this stone that I have set up a pillar will be God's house, and all of that you give me. We're not up to some. What's here? Genesis 22. 28. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tithe. Thank you. So we have so. Na ma do mafuo. Yankopon hwe me so. Oba mo ban. Oye bibia ma matima dofo na wie. Ah de me ne me Yankopon tamka. Na de na so for what oba so me say me tithe. By force. Odi force ba mu dia na wo je ko akwa so kwade ba so nya kwa papa. Cause me na me ye madwuma. E na maka Yankopon. So bo me pa na se adwuma ne koso. Bibia ntome afini mu manko toto sika wunu bia ma hospital for abama ni bia ntome na sa afini so pa de de ode mo mi bia wo benye mi nyame na mi sunsun wo mi so ya oba na afi de ne ma de ma me nimu no ma firi makoma mu na ma tua ntutu so dudu e de ama e wo bi Yankopon ka na so for na awon okay papa ma me nko what's the final quotation here then? Genesis chapter 28 verse number. Where Genesis chapter? Genesis here 28 20
22. And Deuteronomy 26 verse 12. And then the Bible, my main come papa 19. Yeah, the Bible at the papa. Who's the papa? I say tight a book. Papa Patroa. I was here, did ya too. Papa Patron in the yard dream. Was it? Or say a shim. 12. First one. First one. Okay. Papa, so I Papa say, just say a two. And then I saw for an acasa, a teacher of Macassa. What I say? So did I two so be that you and I told you why? Then no tia, sir. Okay. Because I said a shabby now too, I didn't so. Teaching her with tight ma. Oh, and papa, question. Can you pay more? So like a big bracken, can pay more. Remember what tighter? Can you want to catch him say? If I'm right. Ebia, say we two offering. Na me solea. My yimi tight. My yimi offering. Okay. Me ba no. Tight. Me de ko ha. Puppet. Oh, puppet na esi hono mo no. You can say Nyankopon can say me say na me kan twi. Akomada ka na. Muchia. Afarebo muchia. What you say? Any puppet. What you say? It is puppet bia ya puppeta. Yamu konkro den. Eti ho. Eti so. Be a hot den. What you say? Yeah. It is second mini wa o de tight ni ba. Ana mini sofo na. Ene kwese me ka cha obi ase, obi ayi ni tight mra. Enye o she. Enye o she. Eti ka wo ra so den no no. Na o tight na be to puppet n'anim. Na ka wakoto. Abompa. Abukoto dwe. Like one bompaye, I can start chere Yakupon Mutia, Afarbo Mutiano. Okay. Now, Wakasa, we are like a was sorry. Echo, because c'est so for bed, Jinapo Putinechi, Becanya Sama, Yamu Concron, Ebe Shenima, Ebe Shendin, Yamu a Janet Chen. That I looked at Mike now preaching, Ngokre, exam chain. So preaching you about Munemo and Gokonko. But puppet need dear, a solid dear. And it dear, a concron, anointing, puppet. What I say? This a walk it for the Bobia. Not the took on the mark, a soup book to drink, bompire, we are not solid call. And no crap on them. Nyankopon be yam or tem chain, ya do ray, back was share, soft for them say. He's a soft na sa that also bompire more answer. What you say? But ya any say a shabby for say ye be start a sorry na say ya sorry you will tight ye be pon say you be a say ye pon answer na the pie there eba ya last ye can tell my be a obi dia no be share the botum agofi ye twa last hour no ye ba be bo afole no ye be last afore you will tight na you offering. Oh, you will tight na you offering. Can you pepe moi? Can you kwa say? Ka sofo, ukita mic o ka say, fa tight bra. Ka mema no, onya ba ya poput na ni, no da betu ho. No akutu. No abompae. Owia, no asori, no ko. Se sofo kwa u kanya mi asem krampo, na mema na ewremu krampo a, na so ekita na sede say, eso be ye sade no. Papa ntina komia e say ye nua be my program as say my yakofa sa asem yaba because of book na ye dey ato e record no ntina ama ono so o expect say sia no say bia ne maami ana ne papa free mu no ono so yenye bibi manana sanka fiti ase onya san chechire we say bia tight ye record ana say tight nyisiafo na edia anka me ye sure say ye nua be ma no ono so be expect say otwa tight akesi ntia anka ono so du bra ye boano na wo say ye boano on say no kre say na me bra kan but on say akwa bi say asoro so be wo no o me da ye mra bi mra ye mra e da ho yeah what you say ye record tight ye record welfare yeah ye record hwan asem to e be hwe welfare a otua na da dey
Abuao. You record with tight at home. We won't ya tight. We won't ya. It also them say every blessed Sunday be a bar. Me 1,000. Monthly me 1,000. Ediba. Says can I be the ban? You see the boy and Juma. It is a summer to me dear. Also expected by 3,000 call. Okay, because of record now. Yes. I'm now saying Nejuma be say. Nejuma be say. Yafo wo etu nchen. Nejuma abebasa. Ya yi na di e wadwuma mu. Eti Nyankopon so an consider for type akase oyi nyina. Nyankopon wa consider ama na na. Sesi kana enko Awurade nchen. Nipa da sene ni sika. Sika ni mu odu no na wasere. Ipa ebo se na wo sofo no ubota nipa na odi akase eba no. Ipa ebo se na ubom ano se kana adwuma etumpo. Ka ubom pai ma na kana na adwuma ensei. Okay. Ba adwuma ni sei no. Ono so no ohun sei eku a medi mi hokọ don Yakopon eku. Decide ba mi fakulty panyifo nim sei. Ezemi wa ho kire mu ma adwuma sei. Iti ba mi hia bigakra edia danda me ho eda kwa adwuma akra ebia me pebosua e wa asore no mo me hia be ye ebia be ye 3,000 and say 5,000 50 million bosua edia kwa eda kwa sati adwuma foforo because adwuma me ye no ya yi medi they say me koton ade bi enye sa bada pa be da be dedi because wo ye ni ma e wo fie they say o to pe bibi ton sene be ya na chi ebe cover na nipa o say bia every month or the 20 million eba 20 million 10 million and eba every month bia baba we say tight yen trying to say ye utua na asem to yakofa de abra na meboa tight now no o de ba no o na adwuma na o ye adwuma o ye yo 514 no ye tua ni ka no onu wa chemu so odi ni kremera de nti adenti na asem aba o expect say anko ye fa sasika say asem na eto no no onim afolebo a ogbo e wo nyame fie e onim say ontimi ko jira obi anim say obi mo ne bosua wo e di sadia obi ba asafo no say yes be ko da pade wo na wakoma wo sa eto afolebo no ono no potom sika nyina no o de ba nyame fie ofa nkwa bontin e so de ba papa etisa so tua type na asem to yakofa brewo yes etisa yes ti o yes yakofa brewo wo ba for bosua wo ma for say ye fa nche wo de bi onu wa mba bosua o si wo hwe oni modde ma otwa o tight na ne maame wi ne yakofa sika fia wa bi di abre no asori bi won my big asori bi won mama o metimi ka say o tight now wo yi no eno so ne ye gira so e di aboa wo they say maybe you tight 1,000 monthly now o bring me 155 what did you matter nti eniti na ne papa ne papa be adwen say record book na o see e won hia okay eti na me bon to for say nti ye ne yatwi members na adwen ba sa ne ma no so san ko mo nya nkyerɛkyerɛ yi yeah say tight ne ye dey say yes they will not expect it back yes. But from God yes eti na me bon to for say enu go say ye tight bag tight book there be o fifie na oba no ato white envelope wo dia shame no dia shame etu nya be wura so dem na property ni wo dia to so wo dia be tu anim what does here wo dia be tu anim wakoto no angasa wa bompaye wo ne rade ede edi nkomo o wi an waso akọ transit boko so for ni wi a na wa hira so no masesa okay etenye by force say ye obi apaja ne tag book na ye mo mpaye go so e bi hey aha no my say you know Holy Ghost fire temple na high association na mama mbisa papa question na ye ntwa ye ho mra sese papa member bi say me mbisa sa question we ma no o si omo ni tua pa say tight no mu tua wa so dem ho omo nim pa say omo sofo ndi se ne akasa levi fo ndi bi omo sofo ndi na emu nyame edo se ye beto cement ye beto eyiwa ye beto shovel ndi a ye di na sofo ndi sa tight no e di akototo nyama omo o nhire bi e wo sa ade na sofo ni ye na na bi ono a wo ndi no de ye sa ne ma emra na nkyerɛ sɛ yɛmfa kosi aso na mfama ema Nyankopɔn okay
or say a live before and you can afford. And you pass your persist in my sword, Manuel, if you are bottom, afford boy, and now they see a sword down and a mark on your coupon. Now, tight a party. A new set a call block will be a fan top block. Debbie, what do you have my mother pay a cry? So I said, I feel like a vampire. Babu Shembro, and poor Shembra said, we tight enough, but just so them casting bitch. The uncle, the true now, I go to you. Okay. 2613. Not here as someone, or say we used once a year, bra. I saw them walk, Becassa, or my babu Necassa and my. So we are. So we tight we eat to do we are. One cassa. Well, that's what them. Not yes, yes, some about 13. 13, verse 13. 2613. Also, there says the Lord, your God. I have removed from my house the scared portion and have given it to the Levites, the aliens, the fatherless, and the widows, according to all your commandments. I have not turned aside from your commandment, nor have I forgotten any of them. Thank you. Also, ye pet. Hey, but I saw them all. Be confession. More be to say what you should do. One year bonny womb. One for being see it. One for being Bobisia. Oh, confess it. Emma, so and never him. Every year make it $1,000 a womb. A womb. My ye, now me, and from my microphone. Or say no, no. To your permuka, when you have a commander and pap. The old year, you know, what do you want to correct? Upon and California deep pet. Necessary for in this escalator with pepper. It's a I feel mono. Obey your putra. Dear, I found top block. Debbie. So, what the told us a professor what they could sometimes we could to accommodate them. Then I could talk block. Yamian Canisa. I have one day for me. Try me one but the sea. What it? Now I will send a beer line to me. Try more but the sea. Obatampa Express Consultant. I dare a funny power. Zero 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Obatampa Express Consultancy is an exclusive. Me da se say wo jire bre atwa akwi antwa papa bi masaba bi na ebra ye papa 99 me twa adwen si bibi so ye papa 99 kasa wo te say o ka say aforebo bi wa ye bo wa so dem ahu hia se ye bebo nti mama sa akofa ba pese e bisa papa adenti na o make sa point no aforebo no si ye nim sa aforebo de ye bo ye bo anyanhira na wo say nye ni nyina na wo say ye papa sa me da wase what we say affordable
nia Yakopon shira a dear chino and in ye. Ufi ebano. Yamia bon by Unwabusia. What I say, Unwabusia, Yameko Bomuna Mumbayano. So, but then Yamiasi. It's all bano. What to put to Wawa Kumemo. You get a Ebia 20 Ghana. You got Yamiasi. And then in the first offering, I was say. First offering, I heard you as all them. And then they collect. And then they correct. And if your personal heart, you know, they buy. Then Yamiasi say, Obama who buy. No, sir, the one shall they say, Bium. Say, who come? Or rather than some more who buy. It's only self offering now. And so they can bomb pie so. Peter, they say, no way, mamma, many are so. It may disika way, ever so seed. I say, offering now a seed with the betum. Say, maybe myself, Yamako, me fear no. And mammy, as some bonny biao, me bushing. It's your personal heart. The national should be. And now, can be said, you got iron rods, you got cement, and then a second offering. Okay, and then yes, Edgeman. Yes, second offering, no, and then Yama say, maybe sell Yami fear. It is yes, maintenance. Yes. Okay. So for the car, Crana, a show. Oh, okay. So for Bakuma, who quite cry, a show. Ah, sir. Yes. So we got to a cantier called the condo a cantier being quentra. I second offering him. Second offering, and then Yakupon, and a bonus, and then Nipana one Mumudia. But first offering, it immediately be Sophonica. Okay. What I say? Because and then a personal heart now, the two and they say, let me call Sophoning chain. Ye be my software. Never be able to see. See, baby, touching man, I was software in the bush your side because now me bra air canon. Software on Yejuma. Software, a new concept software. There be some wood old John, as a friend say. Woo, remember singing on one hour come on, because the good body was Rabia Mom. Papa and Nebia see Miba, who's it? Walk to Bible. It's a wood, Jahamaya coupon, where you coupon, and I'm singing. And so young that dear Emma members. No bomb pie Tomachi. Na second at every person they say what you call sra omo sir unko baby unko sra we na won ti sen Abrabo mo ti sen enya so dem me ma no so ko no nche be be ka say papa so duo dey bi e wa se die e wa djuma inti members na nje ntum yeah say so for sra baby ya dey be nye boni e wo djuma wo ye adjuma wo da to ho so e so nya nipa ho time because oba kokro obi a onim nyame no di naba ese so odi akire se mema bi yare a sofo ese otimi kohwe no enya obotom sika o eye first offering na e ba no enu bi na say asori no se etua o ka obeyi bi e da fuka da ko no de beto de ne ede edi because on ye adwuma thank you okay it is second one no enen de enen na nyama say ebia se meme bi nyamwa etimi di bi bua sa sole no baby ehia ebia koto isuma sa say ya etimi yibi edi bua ene yo me wan bi a yeta abo say ebia asole wo target bi for say ebia ye konye wa han asay e say ye mo afole na fa koto bi eno no ye target e wo hunamu say ye bo fole e koto sa ne amamo thank you. But say edu baby ana afolebo a efaso bi eni so anya me hire ni eye sa show ye ba ye si o ye mo afole na ye duko headquarters ye mo afole na ofini amba sa anya ma nyina efaso bi headquarters afolebo ni nyina mu hia o kwa beso nipa na oti asole dem no o hia just come 1000 Ghana akoto ade onye bi etika ye mu afole for say ye di bobo yan ye hu woden mo ha ka ya na I remember na me kwa apostolic ye witness elder ene obeye sofupanyi fifi Addison ono susu na no so na me jai apostolic so papa waka yeah we so waka oh mama bobo meka but one day ye call night okay ye all night no ye kwa afole ni wi afole na ye boy wi no and no see wa onim say obefi ha a obekofie
and you be declare dino, but you can be free. Obi afeli. So back where you scan. Yes. Miss Ole. They be saying him say me go fie no. Me nebi. It was Ole. Miss Ole. Me question no. Me hwehwe mu ye. And me say I think that time he said 20 Ghana or say me said 30 Ghana. Go back. And me ye. Me is ask no. Asana etu ebinumu a omutimi koy. Ti wa bie kwan no. Na ye pon asore no. And I guess be ba me che. Eh na o yi say. O bi me yi 25. I'm say 28 to say 30 Ghana. Ba go say oh me ko yi 5 CD o. We say me ko yi 8 CD o. And ma mu de ni bi e. I me say me sama we me de ni bi. Ade ye open ye say be yi bi. Yinia open. Yinia open. Na o fele. No ko yi 2 CD a. Me ko yi 2 Ghana. 2 Ghana minimum say e bet ma bo me ene ne o kira no. Me mo bi and me tini ne. Enye bo na ma ene timo di na ma bo. Me tini. You see sa ofu na ye bo da ade no. E nshira di ma the leader na o kan say wa onim say obekwa fie ne ye obedi kwa adi ne onni bi be yi bi no. E nshira di ma no. Ko onu ya mi ankasa afa ne mu anye sa ade na ebe da ade ne be mi ko da mi sole. Okombe kumi. Eti asole dem say ye beton isuo. Say ye beton apple. Say ye beton coke. Unnecessary. Thank you. Okay. Netia. Nibodo do yes ade no. Eni nie. So oko odifo asole a different. Different. Say odifo edita mic. No oh ya sorry. Okay. And already Bible. Na ipa bon mo odin. Na yale fo bi wo mu. Na se odi fo na me bi ne hu se ma me na otu sole bra. Nyagopo bi ma hu se wo yefo wo yefo yale. Me bo osi ani. Mo ma me coke. Na me fama no. Coke na ngoko na adarati o. Yeah. Sa ngoko na adarati o no. Wo bom pa ikusu edi man na onu mu wie no. No ko ma na ekoto bai. O ko to fe boti na bai. Okay. Onu mu wie no an ho ton no. Nyame anka se ko ton coke 3 crate e waso dem o. Okay. Nkoko na direct wo no. Why you go djuma wie? Tipa no wato na wie. So for base kan ka se o. En mama me. Ko fa coffee so. Ko ko bitisi o. Ko fa bra. Ni e ko fa crate better be go on. Na ye si obi a waso dem obi afa 50 Ghana be fa ba akon. Na bon pa kuso na no. There be a business. If I so this so. A business. If I so be any so. E ade ton. Nyame pa de ton. Yeah. Nya shawo mu ni ye ni Yakobo say fa nsho we ma oba no. Nyame abi me ne hu say yada no hyebre yada ne wani onyam. Enti na onya adwuma nye. Fa nsho ko hu wani. Na ekwan bi ma. Ba bi a okọ kira no ko. That one is different. Different. Enu ntia na tina make say mu ma me pure water Such bag no be 50. Obi afa 20 Ghana be fa ba akokọ. Na fa ye that be and yes I hear that. me ye business na me ye me pesika. Me pesika ko to car. Okay. Me pesika da ko to akrantie kwan. Aponchi kwan. This weekend so o mi Me bi a che na sentia. Abema no aba so papa me fra no abon kwan. What you say? Enti ye wu afolo bebre wa so dem a me nua ba. Enso Yakobo ani. Yesu na yesi e pese ko heaven. Obey da ko heaven. With all this petty things no. Obey da ko heaven. Heaven kwan da hono no. So for ubokro no. Asori ba e bokro no. We are seeing bokro no. Enti one na be ko heaven. Ai fo na ye bone. Ye Christopher na ye bone. De bia na ye kache Muslim for say omusum no ye abosonsom. You see Muslim for omusum e abosonsom. But Muslim onye selfish. Onye selfish never. Muslim ni ti ho na obi adwuma o wa arehyiemu wo salaka sra ayemu. Okoni ni amalam chen. No ahwe konsoma no. O si koto aduani ahoro nan. Kotugu. Koto fenisen aduani kochicheman ejaka nkwala wo mani bidi. Obeso ba ko sade na ko na bia ma no. Ba Christopher
ye nim che obi a wiase yeso ne ye ho kire yen papa wa hiti na ye bre no so ya papa gusu bre mu kaka na ye rapo kaka ai bre mu kaka se ne ye papa ka no papa so be support no se ya for boni bi ho a enye kwa asofo bi faso je asoro masika ndie beblewa entwa yie ase o robo nipa na wankasa kofa na sa betra na sense o mission wia na wia no eso fa kwampa so se yemfa se asoda na epesi sia enyina kan yensase si asoda no me ntwa papa aka se aforboni bua na e bo ya sheme me for ye de ko headquarters na e bi anko headquarters e be de na what headquarters for so matoka na headquarters no wonka omo ye de yo asa mu so ye nya bi adwuma ta mo se o pa so mo menye adwuma antina mcho se sika bia ni wa se free asoda mse ko headquarters ba bia mu dia na ye sa edisodudu no a ese asore ma no entua emfama ho no wuhwe Israel mo samra kwahye de shema omamu ni nyina wo enya sore ta ya de ko headquarters enti sa bibawo ya fan se mission house no ene headquarters no hono so wo bi ba so wono koso ye okay ewisia ni enkrafo no hono so se si a me ka say the mission house in headquarters ye wo headquarters upon headquarters is and because enema bebre wa yakoso di sawa emfa kwam ba bia so what is enema bebre wa me ntwa wasem ho ya bia me nua ba so fo so push question say je fa say apostolic omo headquarters CAC headquarters okay headquarters say bia akra ha no mo ala the whole Ghana no omo yi ba bia okay omo president no wo so mo to aba yeah eti appoint say be we no ye the whole CAC president ebia wo kaswa eti kaswa de headquarters okay o se bi ba eti saska ni nyina se ba kaswa enti e fa se so dudu ni nyina no papa rap no e wona e wo se eko so enti ye niska mfo bia wo se alase ekotua sofo ese tua oka eno ane sa mututu so dudu no a ye de amamo no enu na moye bibia koso omamu nya na etua sa ne emamu na se omamu nya etua scan se de mawa tire se mo de awi na mu ni wie we ko de etua na sa yikakra na o de na yenya yi anti ye monitor ne yenko Leviticus 27 verse 28 na ye hwa de kakra bi enti se eko 28 se headquarters se wo ba bia ko bia na wo se ye che za scan de ma ekurafo ne ayina eni wo se yeska bia ayira ekofo ba bi kura na 27 28 wudi ne nu okay me about 21 27 27 okay 28 okay papa ye kan we pena wasem na papa men kan yanko but nothing that a man own and devote to the Lord whether man or animal or family land may be sold or redeemed okay devoted is most holy to the Lord so I say enti ade na wo ye no enti so dun de o say ayade kronkron wo kronkron kra enti ye nse obi wo enti ye nkotwere nto paper bi so yem petal buku bia wo ye sadia eni na bro woni asoro micro money ni yi cause na open money si wo eno na amande ye ko petal buku mansa ya be boa wo da bi asoro ba mo kire wo se ye boa no se mo se eku cause ye nyina be hia ne de we frɛ eni ye nyina be hia bibi ko so na nyɛ ma odwan no a e wo se sadia le eni wo se ono ko na nte ba bi na ekopa ya sadia ma odwan na so odwan na bonti no bi na sadia le a se na okɔ no te wo sa asafo no etimi ya min sha papa topic we nya bi baby ye twi emutan ne me tie be sa pe da fufuro bi na ye dia baby because ye bre na ya papa mpacho wrap up na chi ama me kakra na kakra metimi aka about to funny say asofo omo miskaji pa
nanso sika yi eyom ya omo ni mo jiba to omo ni mo yi David sofo biye yi sika ni ya ba ne gidie eye ko omo ni mo ji o hwe asole a wogana ha hwe sika omwo sen no metimi di ya doye ma yo Nigeria a wi me fa de kresi TV Joshua so fi nyame o mitimi jeje no but ade a waye no na yedi ho adanse sika o ji fi memesi chen na man ne de oye topa o timi di emo bags egu trailer so cargo mu no almost awafo eyi emo no bag echichema ko village baby onim say ahanom no omuni bidin okudi chama o papa sa o rapo me rapo no e dey me say sika na ojifi omo di bi ba se ne ye kai no so da ko yi o de bi akoyi ado obedi bi o o de bi akoyi sa ado ye no ba Ghana ha asoli ben ene eto emo track ba ko so ko chiche da akoyi individual for na eye sa ne ma example like Anthony Kodjebo achi wewu ko sika ewu o paligu anyina no esi ewu ko eyi for the eba bi sika no asole maso bre eti ebe stress se na ye ne mu gi no yesu ye humma you know how to collect so know how to give yes hey so ye pusade ye da kwanas what dam asafano a se na wotime gi efi asafofo ne che no sa na se o ye den humma because we nipa bi he na so nipa bi na so nipa bi a ho Bible wan ka se bi o ye edent no emeni so a wo de akwa e street wa ka se pesofo eti no emeni so ko o si emeni so a mebo bi aten o si me nim sofo na me nim odifo ti si ye bebu aten dia ya de e fata Kristo eni me wie ne betimi aka na maka no o pushi mi bomb na meto ato me phone number bi o ya pa kwa o na fa na ma frame ye chiro say e ne mrisika no ana station e was so papa no so yodi for panyin on so na ne mrisika ka na ne mrisika ko baka se ye ka na ye kama sika na sika mra but ye chiro say ye nyina no Bible say oni mo bia o enti say mi wo bia ti mi mo bi di sana o so wo bia so mo bi di 0249 05 02 78 0249 05 0217 na echi usubia for di for 99 says sika samu adwuma samu usun dai bi na onti ase ukata samu o how bia echi usubia so wa bochi dia for picture bra me tro say adomo no ya makosre ga me di maame me ko hita se machiro me 2019 ma yes ade ya che besi ne ese nyakopon no wadom me wa hira me mani so na o ya ma me no tibi ko je aduru ko je do ya den ya me hira o fada ba na frɛ me o frɛ me a o be nhira e wele ba na me so ajo Kristo Maya next week e be sa hia bye papa mpa jonso chia kakrama yo me de da atie for so as se o ma hwɛ ye program yi mo fa mo ngina azupam na ye nya de tene e wo se asafo no eni nipa ese yeso na yina ye de tene se de ba ya nkwaje ne ba ibi etimi anya bi kakra betima aka amene me na me number ye 0544 999 122 0544 999 122 or how be do the that bien fabra o buy do better translate e be hwem to a so sun adajo enso ke kase ko bie adwuma abdawo ni sunsun awte adwuma no bia ko bie adwuma no ni na wo ba be hwe ene usika semi na ade a ma das ama ya nishira pa so hwe me yi papa fo so tia fa se wo hwe ni ene de nyame ya do ande na otwe be se hia na tia okunu me tia no me tia odi for Eric ama for sure na for say be on wale tia prophet Eric kwesi entwi kese pa ba ko ade se wono so obetra he bianka ni ankrofo ye bia anko no so e bia no be ye papa me tia pa nyame hia na asofo no so yesi mu ni moji nti mu hia se nya yesi e den expanding so na se Emma Mr. Fa Queen Vasting Foundation number Mr.
friend November be ko Mr. so ma sen kakra wate bibia obenya bia o mantali aye dada empabo a wo hye Mr. Pastor Mr. Famina ma 0548302985 na Mr. be so ma sen kakra na to say scan yes peniano no na asem we be san ba bia se member wo ho a tight ni tua na mo tight levi fo ne imisia ne enyankafo na edi utua tight na wu se o tight na utua na mfa kwa Mr. approach pastor na ka chenze nani ya wati ni tisika no onfanfa ho na enhiraanye den emra so mo na me tia metie fo nyina omo ewo approach ma Juliana michia papa mafio na mama me Helena so michia brasa me michia ne metie fo ewo agape down ma sorry ma Gospel Revelation Ministry na oba pa filo oba ya ba kwan na wantimi amba 99 se ochia pa na me ya aduma da sende ye be senhia makra. Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy.